Ni mu gihe rero ku mbuga nkoranyambaga hamaze iminsi hacicikana amakuru agaragaza ko haba hari bamwe mu muryango wa Mobutu Sese Seko ngo bariyunze kuri AFC M23. Umuryango w'uyu Mobutu Sese Seko wahisemo gusohora itangazo rivuguruza ibyo binyoma. Ni itangazo ubona aho ngaho imbere yawe. Umuryango wa nyakwigendera Marshal Mobutu Sese Seko wifuje rwose kugira icyo utangaza ni ku gisubizo kubivugwa ku muntu uherutse kwifatanya n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 wiyitirira kuba umuhungu wa nyakwigendera Marshal Mobutu. Ibitangazamakuru binyuranye ndetse n'imbuga nkoranyambaga zanditse iyo nkuru, ariko kandi iyo nkuru ntabwo ari ukuri nk'uko tugiye kuba tuyigarukaho. Bati turamenyesha rubanda ko uwo muntu ari umunyabinyoma wiyitirira amazina ataraye kandi nta sano na nkeya rwose afitanye n'umuryango wacu. Twifuje kandi gusobanura ko umuhungu wenyine wa Marshal Mobutu witwa Nzampa ari bwana Mobutu Nzampa Tara Sembi Sese. Nkuko rero bigaragara muri iri tangazo, tugiye kuba tugusomera ibyasohowe n'uhagarariye umuryango wa Mobutu, agaragaza ko rwose ibyo bintu byakozwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo naho bihuriye n'ukuri. Iri tangazo naha imbere yawe ritangira rigira riti: itangazo rigenewe abanyamakuru. Umuryango wa nyakwigendera Marshal Mobutu Sese Seko wifuje kugira icyo utangaza nk'igisubizo ni kubivugwa biherutse kwigaragazwa mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga bijyanye n'umuntu wifatanyije n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 wiyitirira kuba umuhungu wa nyakwigendera Marshal Mobutu. Turamenyesha rubanda ko uwo muntu ari umunyabinyoma wiyitiriye amazina adafite kandi nta sano afitanye n'umuryango wa Marshal Mobutu. Ati tuboneyeho rero no gutangaza rwose ko umuhungu wenyine wa Marshal Mobutu witwa Nzampa ari bwana Mobutu Nzampa Tara Sembi Sese. Ati turamagana cyane rwose uko bimwe mu bitangazamakuru byakwirakwije aya makuru y'ibinyoma byerekana ko umuryango wa Marshal Mobutu ari we wifatanyije n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23. Aya makuru siyo nashingira afite kandi aratuka umurage n'indangagaciro data yasize atwigishije. Twibutsa ko iyi nkuru twirinze kuyibagezaho kubera ko twe twatangiye kubona amakuru amwe namwe yaturukaga mu bo kwa Mobutu n'ubundi bihakana ibyari bikomeje kugenda bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Umuryango wa Mobutu dukomeje muri iri tangazo ukomeje ngo kwiyemeza gukurikiza indangagaciro za Repubulika, gushyigikira ubumwe bw'igihugu n'ubusugire bw'igihugu, ari nabyo Marshal Mobutu ubwe yaharaniraga cyane cyane mu buzima bwe bwose. Ati turamaganye rwose twivuye inyuma igitero cya AFC M23. Turashimangira ko duhagaze hamwe n'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inzego z'igihugu, umugaba w'ikirenga wa FARDC ari we Tshisekedi Chilombo ndetse n'abasirikare bose baharanira kurinda igihugu cyacu n'ubusugire bwacyo. Bikorewe Kinshasa kwa 5 Mata 2025 kubw'umuryango wa Mobutu Nzamba Zembayi Joseph ahagarariye umuryango niyo bashyize umukono kuri iri tangazo tubasomeye. Nguko rero ukuri kubijyanye n'umuntu mwabonye yinjira muri AFC M23 bikavugwa ko ari umuhungu wa Mobutu Sese Seko ntabwo ari ukuri, ahubwo ukuri nuko wenda ashobora kuba afite izina rimwe rijya guhura n'iry'umuhungu wa Mobutu, ariko kandi nawe yakoze amakosa yo kugenda yiyitirira uturuka muri uyu muryango, ariko kandi uyu muryango isohora itangazo rivuguruza ibyo byose. Hagati aho umutwe wa M23 na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu cyumweru gishize bahuriye i Doha muri Katari. Iba inshuro ya mbere impande zombi zari zicaranye kuva intambara zihanganyemo yakongera kubura. Ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza biravuga ko ibiganiro bya Kinshasa na M23 ngo bigomba gukomeza mu cyumweru gitaha, nabwo rero bikazabera i Doha. Ni ibiganiro bitanga icyizere ku kuba intambara impande zombi zimaze imyaka irenga 3 zihanganyemo yahagarara. Ni intambara yatumye M23 yigarurira ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze habaho impungenge z'uko ishobora rero gukwira akarere kose k'ibiyaga bigari bijyanye no kuba ibihugu by'u Burundi, Uganda nabyo ngo bisanzwe bifite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu cyumweru gishize Reuters yari yatangaje ko M23 na RDC bazahurira i Doha ku ya 9 Mata, gusa ibiro ntaramakuru biravuga ko hari amakuru byahawe byuko rero impande zombi zagiranye ibiganiro byo mu muhezo mu cyumweru gishize. Ni ibiganiro wahaye kino gitangazamakuru tifuje ko amazina yatangazwa, yavuze ko
byagenze neza, ndetse ngo yahamije ko rwose aribyo byatumye M23 ikura ingabo zayo mu mujyi wa Walikale nk'uburyo rero bwo kwerekana ko yifuza amahoro. Kwa 22 Werurwe nibwo rero uriya mutwe wari watangaje ko ugomba kuvana ingabo zawo i Walikale, gusa ntiwahita ukora uwo mushinga leta ya Kongo kuko yaketsweho kuba ngo yarazanye drone zayo z'intambara muri kariya gace. Kugeza ubu yaba M23 cyangwa leta ya Kongo nta uragira icyo atangaza kuri aya makuru y'ibiro ntara makuru by'Abongereza Reuters. Impande zombi amakuru aravuga ko zahuye nyuma y'uko kwa 18 Werurwe ba Perezida Paul Kagame na nyakubahwa Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriye i Doha. U Rwanda nkibutsa ko rushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi karibo rero bakomeje kugenda bashyigikira umutwe wa M23. Ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyigikira umutwe wa FDLR mu mbabarire, ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu nabo bashinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23. Ni ibirego rero u Rwanda rwo ruhakana rukavuga ko icyo rwakoze ari ugushyiraho ingamba z'ubwirinzi ni mu rwego rwo kurinda ingabo za Kongo n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turi kwibuka ku nshuro 31 aba rero ko bashaka kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda bakarangiza ibyo basize batarangije. Nguko rero uko byifashe. Ese AFC M23 niba koko yarahuye na Tshisekedi Chilombo mu biganiro muri Doha, ni ikibaganiriye? Turakomeza gushakisha amakuru tuze kuyabagerezaho ku gihe, ariko kandi ibyo mwakomeje kugenda mukurikirana ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko umuhungu wa Mobutu yiyunze kuri AFC M23 ntabwo ari byo nuwahisemo kumwiyitirira, nkuko rwose neza uyu muhungu cyangwa se uhagarariye uyu muryango wo kwa Mobutu Sese Seko abinyomoje. Ni mu itangazo umuryango washyize hanze bamaganira kure ibijyanye n'ibyavuzwe ku mbuga nkoranyambaga. Mukomeze mugira ibihe byiza rero, dukomeza kwibuka twiyubaka. Nongera kwibutsa ko ubutumwa rero butandukanye bukomeje kugenda bwoherezwa n'ibihugu bitandukanye, imiryango itandukanye. Twakugejejeho icyo Ububiligi bwavuze, Ubufaransa bwavuze, amakipe atandukanye n'ibigo bitandukanye bifite aho bihuriye n'igihugu cy'u Rwanda, nk'amakipe arimo Paris Saint-Germain, Arsenal ndetse n'abandi nabo bagize icyo batangariza igihugu cy'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize icyo zivuga ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abandi benshi cyane bagiye basohora amatangazo bagaragaza ko bifatanyije n'igihugu cy'u Rwanda muri ibi bihe bitoroshye. U Rwanda n'Abanyarwanda turi kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe Abatutsi, ariko kandi nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka n'ubundi yongera kubitwibutsa, dukomeze kwibuka twiyubaka tudaheranwa n'agahinda. Mukomeze mugire ibihe byiza muri ibi bihe bitoroshye.